Keblai pi barok kini kedai Dudarshan Meghalaya bagi pian supaya pi barok kini tu kubor mentaka janmit shuaban paji kubor gibabnya ini pet syuha kimat berkongsan. Nisa Menteri Rang Bado Keri yang sembok perkat harga episod berbasis pakat laju program Man Kibat lembaga Khasi Khasi Kejing pai kemat kesor kapdeng kalong syakaroi kepat kebat selonsar kebayai nek jang ke Meghalaya bat kebayai suk yasan bat kemariang ong Menteri Kena Bapet yang kejal Syakti Dr. Raj Bhushan Chaudhary penjulur kenyang bompat GE kot ha ia kislaran dia bat tunong kenong kenyang rendia ha West Khasi District Penlim ke Bengaluru FC ke Kerala Blasters haka quarter final ke Pasau jang ke Duran Cup Arab Sau ke semi final ke Banengkong kan long hapeng ke North East United FC bat ke Shillong Lajong FC la sini kong ke Shillong. Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi unya sami ke sembok jing perkat bat kinong shnong keri bat ke basak sebari haka programan kibat lembaga Akashwani haka porkat WBJ la Shaiman Step. Kani kande ke episod ke basis pak khatla jo ke radio program kebejuan man la ubenai. An pelai kani ke program habarok ki network jong Akashwani bat Dudarshan haka air news website bat haka news on air mobile app. An pelai iaka haka live stream haka YouTube channel jong ke air news DD News PMO bat haka information and broadcasting ministry. Menteri Kena Kejala na kebenta kejal Syakti Dr. Raj Bhushan Chaudhary ulaya roya kejirus pak jong kimati ulang syua kejala Meghalaya bar ulang ba kejala kadan kebenta bakerpang ha keri namar kejing long kerpang kilom kitam bat kejing don jong kijat benrew ki bakerpang ula keren ya kani ha kejing lang bat kilat thai kubor Shillong ha kasni balai jong u ha Meghalaya hadin ba ula one pai na South West Khasi District. Haka jingkran jong menteri ulaban ba kasor kapdeng kadon kajinget kapas kem ba kajingkiu jong ke Meghalaya amtang ba kastet ba henre kalong ru kebakiu habaro kiliang kebayaine bat kebadon kajisuk yasan bat kemariang saudong saukun. State का क्या कंडीशन है एट लेवल ऑफ इंडिया के अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में क्या डेवलपमेंट का लेवल है इसको एसेस करने के लिए हम लोग आए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक विज़न है कि डोनियर स्टेट्स जो हैं उनका डेवलपमेंट पर बहुत खास ध्यान है और इसलिए ईच 15 डेज़ पर कोई ना कोई मिनिस्टर आते हैं यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क को एसेस करने के लिए. इट इज़ आवर फर्म बिलीफ दैट द ग्रोथ ऑफ मेघालय should not only be rapid but also inclusive, sustainable and in harmony with its environment. Ki nongri kenyang rendia hakelong mathai Shalang West Khasi District kele kendo jing e bat mat ke jing do nong mentaus nam namar ke jing penjot jong ki kenyang ki bompat ji ikot ki balabam lot ya kisla rendia ki baju bam da kenyang rendia kini ki kenyang ki labam ya kisla rendia bat ya kiwe ki jing tung jing tep ka balapan kuslai ya ki nongri kenyang ka basyanya ha ke kamri kenyang kum kalat kamai ki nongri kenyang ki lalej ban pentip sya ka sarkar ba kan wan ban kmi ya kate ke jing ja bat ajing rap ya ki bakin lain na ke jing do nong jong kate ke jing sya penjulor mi kwa nang panyo ya ki jing yarap na ka benta ki jing do nong jong i ka beset thai namar gi la do nong ni tang ya kana ni pa ni bisa ya ki kun ya ki ti ya ki jing di sembaro nada kat bala ni kwa nang banyo ya ki jing yarap ni terpat nang ya ki sarkar ban yarap ya kane ka jing do nong jong i ka beset thai Lai pungut ki breu ki la pendem ya ke jing sya hikai ha ke kamestri mau na ke benta ban snai ki yeng ki baha ki bayo hapo ke pradhan menteri awas yojana hapo ke jing pet jong ke district skills committee ha West Gentle Hills district
Chairman Meghalaya Urban Development Authority ulapan kuburam ya kini ulapan dep ya ke jisai kai bad ulapan light ru ya ke pom na ke benta ke business startup 2.0 ke Giant Institute of Technology ulapan long ya ke jikai balai benai lenter hapok ke skill Meghalaya bad labai tengkar ke Meghalaya State Skill Development Society Shillong ya kini ulapan dep ya ke jisai kai la airu ya ke tiar mystery bad ya ke certificate da ukang san Wawa iyam district wat ye kani ka so hajar le ko pande ya mo e le knam wa bi kro yom bi yo yo ki chi ni toi ne ba sa ko bi to se hajar buka ka tri henry ran ka ki sa ka tu se ni dia ki ye pi ye ku sang ye kam le ki yom bi ka jingyat ba ka bajajai ban persya ka jing di drok la penong mentara sngi ka arpsau terik unailar na civil hospital Shillong chadu ka jakarung hamuda ha kandailat ya ka bala penong da ka Presbyterian Youth Today International Network ha ka kai pot jong kat na social justice and empowerment ka sarkar pedeng house nam arjar kat kandai kumba ar pon sanlak ngut ki brio ha ka jala Meghalaya ki langop ha ka jing di drok Presiden ke Presbyterian Youth Today International Network uba Daniel Stone lengdo ulapan pau ya ke jing snokia lor ke jing long jing man ke basir kai jong ke jing di drug ha ke jela have been affected by drug addictions. I mean, drug addiction mean not only people living in urban areas or in the towns, but we have found that in rural areas also. I mean, youths have been involved in these things of drug addictions. Come together means we know about the problems of these drugs which have been affected to youth. Kajing yang 5th International Conference jangka Meghalaya Model United Nations kelas sedang ha ka arpulai terik mubnai nailar ha Northeastern Hill University Shillong batkan beteng hadu ka arsan terik ubnai nailar ya kini kejing lang ka balai sngi en penlong ha kejing trelang jong kanehu bat katnat sports and youth affairs ka sarkar Meghalaya la kershan ru da ka sarkar Meghalaya lengba ka CM special grant ka ying dorba thoan ka jala Meghalaya bat ka Meghalaya AIDS Control Society. What are the issues which you would like your modern organizations to deliberate on? What are the changes, like I said before, that you would like to bring about? And how would you bring about those changes? There's a saying that when you build castles in decay, be sure to put some foundations there. Because it is those foundations which will help you to build on those dreams, those aspirations, and then as very significantly stated, the restoration that will come, but we're trying to reach those dreams and aspirations. Kum kadak ban penpau ya kejing snolam ha ka bayade ba kejing sya le bi jat bat sya penyap jong ka abhaya ha Kolkata ka art living Shillong dangshan kala penong ya kejing thang membeti ha police bazar kani kejing thang membeti kalong ban penpau ya kejing tali bat jat benreu bat ban kan mau burom ya kani ke doktor kena ha kan kejing thang membeti kble shimenta da kinong shong shnong da kaba kiba snokia kinong yakhi bat kit khot jong ka imlang salang kalalong kum karunsan ban pensku thu pat ba sapang kejing don kam kerki ya kejing sngan ka hok bat kejing kit kli kinong shimenta kila bat ya ki membeti kila penlong ya kejing ngap jar besipor bat kila penpau ya kejing skusi bat kejing bitar kejong ki ka National Cadet Corps kala sedang ya kejing temu kabala ai kerteng yuva bhagidri ha kejing trelang bat ka St. Anthony's College Shillong kini kejing temu ka angnut banyakun persya ya kejing ka bajalai jong udrok bat kejing di penbuat ha ka imlang salang ha ka bede bat kini lepelong ya kejing yalang ha St. Anthony's College Auditorium da ka balom lang ya kinong yalam jong kiseng samla bat khot ya kejing trelang jong ka imlang salang ka NCC ka temu banwan ra ya kejing kala ha kejing yalai persya ya udrok bat kejing di buat Right to be aware, Meghalaya faces a serious threat to the lives, the future, the health, the safety of its citizens because of the burgeoning cases of
trafficking of drugs and other narcotics. And it is a challenge that government alone will not be in a position to fight. We need each one of you to take it upon yourself that it is a choice between your future and that future being ruined today. Kumbahan berpelangut kini ilakai kelesian mentah ha kelumpung ilakai district level kickboxing championship ke Bashipho ya ke belapli hanyang beri Ribhoi district. Lapenong dak kickboxing association jong Ribhoi district kini kelumpung yakun kan don lang habaro art ligi benta jong jing ilakai kata ha kaliang kisunrang bat kentai ru kumjo ha kikerdan senior junior bat sub junior ha kejing kran play UMDC ubak balajet rani ula banjur ya kajing la jong Ribhoi district nagabanta penpelong ya kajing la kai hapo ying bat shabar bat ula penslur ya kino sim banta ban la kai bha da ka ba maj phang halor kajing nang yai kiu jong kajing la kai kickboxing ki badon ki sap ki ba pher andrei ka ba sosi ka long ba ka district ka jongi ngidang duna bha ya ki platform ki ba ki khun ki jongi ki niyo ban semadan ya kasap ka bamaki kidan barok ki samla ki jongi kimdon tang kawe kasap kidon lala ka jong kasap le se mapi ki bawan hangne pidon ya ta kasap ha ka bani le kai ya ka ne ka jile kai kickboxing kumbala batai ba rang thelu mene ba kane ka jile kai menta kelas dang baha ban pau dei tang ha ka dong ka thain ka jongi andring ya kren ha ka perthei hi barok kawe ha kajing la kai football ka kol bathap dirpod ukor ke Pereira Diaz kala yarap ya ka Bengaluru FC banjob darway la not goal ya ka Kerala Blasters ha kajing la kai quarter final ka basau jong kelumpung Duran Cup Arhajar Sao ha Vivekananda Yuba Bharati Krirangan ha Kolkata hanin kasni mentak mohon bagan super giant kan yakun Pursha ya ka Bengaluru ha ka semi final ka Baar ha Kolkata ha kasni thoding kajing lakai semi final ke Banengkong kan long hapeng ke North East United FC Persha ke Shillong Lajong FC ha ke Sinengkong Hanong Ba Shillong mentapat ngipe jinglong jingman suneng Hanong Ba Shillong kajing shit kalong +4 degree Celsius pat kajing kret kalong khatnyo .2 degree Celsius kajing singam ka hau kalong khandai phone ke spa ha ke performance step khandai phone rin ke spa ha ke por janmit kajing hap selap kalong nyo millimeter kalau bandon kajing hap selap ke mula bat kajing tidak pertat haki bubun kijaka. Syuaban pos kukut jeng ketuk kubor ngi pe biang sesen ni kemat bokong san. Anya sama menteri rang badu keri yaki sembo perkat ha ke episod ke basis pak kat la jeng program man kibat lang baka kasmani ilsa ke singi. Jing pai kemat ke suarga pedeng kalong sya karo gapar ke basalun sar ke bayane jok ke makaya bat ke bayasuk yasan ke kemariang ong menteri kena bepet ya kejal syakti Dr. Raj Bhushan Chaudhary penjulur kenyang bompat ji ikot ya keselaran dia batu nong kinuri kenyang rendia West Khasi District penlim ke Bengaluru FC ya Kerala Blasters ha ke quarter final ke Basau jong ke Duran Cup Arhajar Sao ke semi final ke Banengkong kan lah hapeng ke North East United FC bagi Shillong Lajong FC la Sinengkong ke Shillong te parlok ke tung na pos ke bekut jong tuk bo jong hi mentah ke janmit hadu min syam yang bat pi le chakasi kublai